¿Qué tal amigos de las redes sociales, amiguitas que me pidieron, aquellas personitas aquí, son los que me dijeron que hiciera la segunda parte y aquí está otro video más de tu amigo el gran Chimal de Ocelot. Sígueme si aún no me sigues en las redes sociales, en YouTube, el gran Chimal de Ocelot, en Facebook, Chimal de Ocelot en YouTube. Sígueme, dale like, comparte con tus amigos. Esta es la segunda parte de las creencias en náhuatl, con tu amigo Chimale. Kunis. Depois que nós mal te gama bacote que wis. Am pakai matuwayas an mis tanggaci sene cicime. As nós mal dir bukamba. Coche que wis takan lit kita se. Ya nós mal ti kasteno. Anglete ne no ma paras ni mat mal tigat. Ome anglete ne no ma kita se. Kisah mesti nampak jual. Asal nu pakisas mo kama ko budget kita sa nami sila ki ay kanan nagi same wambo o same tegispo no pos tambetsis to makagad kita. Namakena ang nikwalita sa kwasilo sa an mosquito. Nenetso namakena ni kwas tsaka ginen ok niwa namakena ni ishwis. Suabis, ang sekolah pa ko sino na sekolah ti ko le anne sa pampa kema ti konekwis na pa mismawas wa o me mo konewa ti kimpias ti ta gayo wes kan pa sekolah ti kwas la asten ne so me mo konewa wala se much ke toke nan me se leta maritrat ne sa kones no po sekolah ti kwas kan pa shit ka shit Matias Mila te coseche pomemo ipan matlakayo. Yakas ka na nagista ko na po. Di ba sta kwate? Sa ka na sta kwate? Thank you kaya wate chiwa ma. Halin sa kwat ma. Ne pagampan na mesti pa. Temi to ganeno knewa. As na ska ulia man sa kwat. Na nekin mo sewis na po. Istay no kampan patitisi. Astit laga kiske. Numisli na po no ke as ka na kwal sa kwas ka pa. Nech ka na pa. Metlas. Pampakemat mo si watis o kemat mikis. La awetses wan askwale pageles ng kachiwa se kema antumasiwatis wan kema stoga se chenet la awetses panalinis takanli chen astraga ke Tlan Mitzolquistic ni Tlamahuizoli Amosiquilcahuasi Moihcuilo y Pan Gran Chimali Ocelotl Tlen Chayaca Mochli, Juan YouTube. Tlapalolis Iseli Juan Tlatiochihualistli.